yizo lezi ndaba ezasifukamelela indaba enkulu. Inkosi uNyazi ithi mayifika la ithi hawu siyazibonga lezi ndaba zasifukamelela umngcwele bethu. Ithi kube zazingekho lezi ndaba ngaba yikho lento esihlangene ngayo namhlanje. Yizo lezi ndaba kwakuthiwa zikhona indaba ngakuba ngithi kuthiwa uziyofuna indaba le ezweni laseMpumalanga. Kusho la madoda amathatha ezinye hey madoda hey wafethu eseshilo uShemba wathi siyohlangana entabeni. Wathiwa ngoba wazagibela isitimela iso sitimela esama ngithi sathi masimile mase kwathiwa meqhubeka ngaso bazobhubha bonke abantu. Wayesehla sasesisuka sawo iyofuna thina hayi madoda. Kodwa siya ngiyanga intabazo yazi next year ngiye. So intabazo kodwa iBethlehem lingakephi lingale kwale ntaba ngithi noma Bethlehem, Jerusalem, Bethlehem. How is kwafika uBhombela wathi umzazela wena ngizi kwesinyazi ithi umzazela wathi awusifikile inkalakahla. Umayekisa ngithi baba kaBhombela wathi awusifikile wathi usufikile Shem lithi inkosi uNyazi yayisifikile inkalakatha.